خب درود و سلام و احترامات با کل بینندگان کانال خادم خلق و انسان هایی که بعدا هم این نوارها را میبینین. درود خداوند بود برای شما دوستای عزیزم. انا دیگر هیچ نفهمیدم این نوار خودم چی نام کنم. انا اساسیاسیایی بزرگرها نام کنم یا اساسیاسیایی پیتبول ها نام کنم. پیتبول گفتنی از سگ است که اخران سگ است و دوی مو حمایه میکنه، حفاظت میکنه. بگیم گیر دیتا میدوه میسته و تمام اپاسنستی اطراف چستود میکنه، در اوجا حمله میکنه تو که ترا بگیم ایمین نگه داره. فکر کنم همین انیقترش اساسیاسیایی پیتبول ها نام میکرده میره. فکر کنم درست میشه. خب در کامنت میتونین شما را بنویسین که ما اساسیاسیایی بزرگرها نام کنیم این نوارا نام شه یا اساسیاسیایی پیتبول ها. برای چی من گیم سهر خطی به این مراجعت و به این نوار برآمدم؟ البته که دینا یک نواری را دیدم با نام یک پیتبول گلاونی، یک بزرگر بگیم یا بلوگر بگیم، با نام رژیسور بگیم نمیدونم، اکادمیکش بگیم او را دیگر خلای همه کوره و همه کورش نیم کوله گفتگی یک بلوگر داریم در تاجیکستان با نام دیلوار سفر. دیلوار سفر با یک شعر بگیم که نوارش شروع میکنه. من کلان میشوم زن کلان میشوم، اینه من کلان میشوم قهرمان میشوم در دیار خودم پاسبان میشوم. همین شعر خطی گویم که مراجعت با معنی او زیاد و شعر من خودم بازن حالت زنک دمی خانم که من کلان میشوم زن کلان میشوم بر زنک جان خودم مهربان میشوم. بازن حالت شعر خودم یک شوخی کرده میخوانم. نه یکی ای دهنم رفت در حالتی که شعر دیلوار را بگفتم. دیلوار سفر میگه که من کلان میشوم قهرمان میشوم بر دیار خودم پاسبان میشوم. همین شعر قطعی شروع میکنه. خلاص مسئله میگه مسئله خدمت حربی. چرا جوان ها از خدمت میگریزه؟ باز هم تمام عیب گناه و چیزا بر سر یکدیگر میزنن که یکدیگر اینا میترسونن از خدمت تا که جوان ها بگریزن. خلاص بگیم که باید ما اساسیاسیای پیتبول ها مصلحت کنیم، بلوگر ها و نام بلوگر ها باید تبلیغی خدمت حربی کنیم که تو که جوان ها نگریزه گفته بگیم. یعنی که یک مراجعت قطعی حتی که کارم شروع کرده میگه، حتی که اوجه با نزدیکی دیگر ما نوارهای حربی و دیگر چیزا زور میپرتویم تا که جوانو را هوسمند کنیم به حربی بروند. میگم یک حکومتی که طول 30 سال کردگی کارشه که نتوانست 4 جوان به حربی جلب کنه، امروز این قسمتی پروپاگاندای حکومت هم دیگه تلویزیون تاجیکستان نتونست را انجام بده، دیگه ظلم رحمانوف نتونست را انجام بده. وقتی که ما در عالم یوتیوب برآمدیم که دیگر از تمام کمبودی ها حرف میزنیم، امروز مجبور شدن
бо раҳбарии набираи Эмомалӣ Раҳмон Исмоили Сомон аст. Исмоили Сомон аст, яъне Исмоили Зоир. Исмоили Зоир, Сомони Эмомалӣ. Дидестем блогерро чӣ хел ҳаҷрҳои кардистан, полни қарздоршон кардистан. Баъзеҳош гирья мекардан барои мардум, оз гирья мекунанд барои Эмомалӣ. мусибати кӯлову дигар мусибатҳоро биромадан дигар ҳамаро дар калаи худо задана, Эмомалиро бегуноҳ кардан, аз мардум пул ҷамъ кардан, расходҳои Эмомалиро пакриват кардан. инами питбулҳо. Питбулҳо ба наздики наворҳои бигем ки таблиғотӣ барои хизмати ҷавоно мекарда бидастиянд. Ва танавор бигем ки Диловари Сафар главный питбул бигем ки чӣ кор кард, чиза эълон ҳам кард. Баъд аз дидани ҳамин навор ба хулоса омадам ва барои мардум, то ки мардума сарша оно гиҷ накунанд, то ки мардума бигем ахмақ накунанд, масъаларо боз на аз тарафи бигем ки пуштибонӣ аз Эмомалӣ, балки мо аз пуштибонӣ аз халқ масъаларо рӯшантар ва возеҳтар, ошкортар, масъалаҳое ки чаро ҷавонҳо хизмат намераванд, гӯем ки пеши шумо бигем ки қироат мекунем сабабҳоша. хоб, аввалин сабабе ки хӯроки солдат дур намерем, яъне ки хӯроки инсоне ки ҳимояи ватанитро мекунад, ватана ҳимоя мекунад, сарбози ватан ба гречкаву ба гароху ба макарону байнамхелӣ бигем ки капуст шӯрбову картошка шӯрбо, дар ҳолате ки тарафда Исмоилҷону Сомонҷону Рустамҷону Озодаҷону ва ғайра ҷонҷонҳо кортежи ресторан гӯшти кавг кайфу сафову тамоми бигем зимату зиннати Тоҷикистон дар ихтиёри ӯ астад. посбони ватан гречка зада истодааст дар инҷа. дар дуруни шӯрбо картошка сирка дестаи мои қапи дестагӣ барем ки қапм картошкаро бихӯрам. Картошкам аи тарафи чини и тараф мегиреза, аз и тарафи коса и тараф мегиреза. И солдатам одами гишна намемонам, қошиқа гирифтаги дуруни ҳамо овуданам тар чақар када картошка сирка дестаи. И аввалин сабабш аст. вақте ки фарзандҳои депутату фарзандҳои бигем ки уно раскош зиндагӣ мекунанд ва хизмат намераванд ва сағраи камбағала мебарем ба гарох, ба картошка, ба макарону, ба гречка, ба сечка дар уҷа меқапенаш ки ватан ҳимоя кунад. яъне аввалин чизе ки аст дар чашми ҳамаи ҷавон партофта мешава ин чиз. шахсан ман ҳамин чиза бисёр медидам. Чӣ ба о кайф мекунам ва барам страдат кунам? Чӣ ба? хоб, баъд аз адои хизмат мисли саг вори солдата дар пушти дар мемонем ва яъне билета дода, ҳатто ки пули халос кардагии ҳамун хизматии як солдата раҳпулиша командиротон дар кисаҳошон мезанад. Наметава солдата ки бирава. мегам бирав любой таксира бугӯ ака солдата мебарад мега. яъне ки на камтар аз дар ҳолатҳо мо ҳам солдат кашидагӣ ҳастем. азбаски сафарҳо доштем, душанбе Хуҷанд, душанбе Хуҷанд. аз ин тараф ҳам солдат мебурдем, аз он тараф ҳам солдат мебардем. агар ки тарафи Кӯлоб сафар кунем, боз ҷавонои Кӯлобе ки дар Хуҷанд хизмат кардагӣ бо ӯро мебурдем. бо раҳда авқот дода барои додаромон аст, сарбозои худмон аст. вақте ки ҳукумат ӯро қадр накуна, мо шаҳрвандо қадр мекунем. модаро дар кӯчаҳо қадр мекарданд. ой бачам аз хизмат омадӣ. дастархонашона ҳӯй карда, меҳмонӣ рафтеста бошам, як килчаша гирифта бигем ки ба солдатора медод, ма бачамеро бихӯ. хоб, яъне ки ин чиз. вақти солдат 2 сол хизмат мекуна,
همین پیتبول ها برین از همین مسئله ها بردارین، کمبودی را بردارین برورین تو که اونها پیتبولی کلانی تون امام علی اصلاح کنه ایرا جوان ها خدمت بروا. ما کمبودی هاش هم میگیم چی کمبودی ها دوره خدمت هاتون. سالدات 2 سال خدمت میکنه، سالدات 2 سال خدمت میکنه، بعد از اون سالدات دو حق داره که همون 2 سال دا odpustknoy بگیره، آیلیگ بگیره. وقتی SSSR میگوی چی به جوانو میرفتن خدمت میکردن، برای که وقتی SSSR جوانو میرفتن اوتو چوشون در اینجا سر بود، اوتو چش کلخوز دا کار میکرد، اینترنت دا کار میکرد، مکتب دا کار میکرد، نمیدونم انا پنسیا و آیلیگ میگیرید، اوتو چوشون سر بود. این کودکا خونه او جوانو خونه را فکر نمیکردن که اوتام چی میخوره. با اوتو و چش پزولیت میکرد که از تاجیکستان مسکو بروا بچه‌شا یا که نمیدونم سن پترزبورگ بروا در خدمت بچه‌شا خبرگیری از تاجیکستان خروط و دیگر چیزا را با هر ماه پاسیلکا میکرد بچه‌ش دا که تو که بچه‌ش در خدمت بخوره. اوزی در تاجیکستان بچهش در خوجند خدمت کردیسته است، اوتش اوچش از کولو پیش بچهش خبرگیری اومده نمیتونه در 2 سال. میفهمین؟ کمبودی رو فهمیده استین؟ وقتی که جوان خدمت میکنه یعنی آیلیگ خدمت آیلیگ داره، بریم پرسین یگان سالدات آیلیگ میگیره در همین خدمت؟ نمیدونم. خب 200 تومان باشه، خود 100 تومان باشه، یکی این چیزا داره سالدات آیلیگ داره که در آخر آیلیگش جمع کنه. وقتش در سالدات ها می اومدن از سالدات دیده سمکه های سالدات ها زیاد بودن، اماکی های ما خدمت کردگیم، ما هم دوره SSSR تولد شدگیم، میدونیم عقل داشتیم 6 ساله و 7 ساله بدیم وقتی پیرورود شد. مو آخرای پیرورود در وقتی سالدات ها می اومدن 89 سال 88 سال مو 4 ساله 5 ساله بدیم. من بعد از کلان شدن این چیزا را یاد دارم. مثال چی میکردن که اماکی ما برای ما را لباسا آوردگی هستن از خدمتاشون برای کودکا را. با او وقتا در یک حوالی 15 تا 16 تا کودک بود. بو برش در خونه اماکیش بو 15 16 کودک داشت، 50 60 کودک در لباس میگرفت میومد سالدات. اوزی سالدات از چاس در داخل تاجیکستان از چاس تو خونش رفتن در کوچه میبروی سالدات گدایی میکنه به خونش میروه. میفهمیم و مینوسو را گفته استودم، یعنی که این چیزا باید جوست کنترل کرده شوه، حق سالدات خورده نشوه. در اون حالت شاید سالدات فکر کنه که او ما میرم خدمت، ما میرم خدمت برای بگیم که پدر مادر ما یا چی میشوه، یعنی حداقل پدر مادرم نمیطلبه از یا خودم نمیطلبم. خب دل چی میریم چی میکنیم بگذارن اینو دل چی میریم اما پیتبول ها وقتی شما سالدات را نوار میکنید ما براتون میگیم که چی را باید نوار کرد، شما عذاب نکشین. کازارمه ها در زمستان اتاپلینی نداره، 30 سال میشوه 30 سال میشوه کازارمه سالدات در خنکی خواه میروه، سالدات در خنکی خواه میروه. حتی که سالدات های بودن نقل میکردن میمیزن از خنکی را. سالدات جلب کردن در حق نداره گفته، سالدات بیچاره را ترسونده بگیم غلام کرده او را چیکار میکنه؟ حکومت داری میکنه در بالا. اتاپلی کنین اول برای سالدات یک سالدات شرایط بافره. کازارمه زمستون دا باید اتاپلینی داشته باشه.
یک شرایط داشته باشه کمی سالدات دا از بیرن که اومد رنگ درونی کازارما دا رنگ بیرن دا خو کداگی باری خو نکنه یک شرایط داشته باشه او کازارما برای اینکو سنیمات کنین اتاپلینی دوره همو چیز همو کازارما اتاپلینی دوره اینو زیمیستونه برای اینکو کدام چند گرادوسنیک باره کازارما دامونین که تمپراتور را چین کنین چند گرادوس میشه و همی شوا چند گرادوس خنکی دا سالداتو خواه و یکی نه که برای چورتا باید پلیتر همونه برای رکلام برای دروغ کردن فند فریب کردن ملتی کورا کنین ریال نکنین ای کورا چند است کابینت های افیسر رو دا بدروید کابینت های کماندیر رو دا بدروید چی خیلی است هر یاو گلده یک تایی پیچکا موندگی است گرم کرد برای شکافای اجازت باشه اگر کو رویزیا کو کمیسیا ریس کنم خیلی خاموشیش کنم میدونم کنم تا برن دستفرینی و خطی بدروید هوی کنن شکافای کماندیره چی اوقاتو هسته در اوجا پایله ها گوش بریان ها از کجا میدونی گفته سوال میتی ما در فرهنگ تاجیکستان کار کردگی هستم بسیار چورابینی های حربی را ما میگذروندیم در بگیم تاجیکستان وقتی ما میدرومدیم ما را علاهیده مهمان میکردن در کابینتی بگیم که همون کماندیرها بوی میکردن شکافا میکشدن ساتیل گوش بریان نمیدی تشکیلی را میکردن میگفتن بین بچه ها بزنه در اینجا علاهیده چورابینی شوه زور شوه میدین ما از کجا بگیم که این مسئله را میدونیم که از کجای خیلی است خب برای سالدات اولا شرایط در کار است ما دیدیم که یک سالداتی را بردن خدمت ده پدرش قطعی مادرش در درون مزار زندگی میکنن مسفید کمپیر مسفید وقتی بلوگر ای را گرفته برومد بلوگر بود پیتبول نبود بزوگر نبود بلوگر بود وقتی مسئله را گرفت بروورد بلوگر را بردن سود کردن بلوگر را بردن سود کردن بعد تشکیل کردن که اساسیاسیای بزوگرها و یا نمیدونم اساسیاسیای پیتبول هایی که زشته امام علی رحمان سیاست امام علی را میکنه امروز دیگر تلویزیون تون با کار نرفت امروز دیگر فهمیدن که 7 میلیون مهاجر جوانو خصوصا از مکتب میبروین میروند در غریبی اینترنت دیگر ما را گوش میکنن امروز بعد اساسیاسیای پیتبول ها را تشکیل کردن که تو که شما را بگیم که تو که دیگه عالم اینترنت هم بگیرین شما را گوش کنن در اینجا هم فندش کنین در مسکو هم یورا فند کنین در غریبی هم در گوشی ها بزنین که وطن تینجای خب اساسیت پیتبول ها بروین کدامیاتون خدمت کردگی نه خدمتاتون که یک نقل کنین نشون بتین که چند تا خدمت کردگی او یا تا دیگه شعر و سرود میخونه سر کال کردن گویا که خدمت رفتستین رفته خدمت نه حاضرم بلوک کده گشته که در کوچو شعر و سرود خونده قرض وطن مردم گوله که مردم فن میکنه نه انا خطون کیف صفوده و قرض وطن میگین شخصا نه در ما نه در کودکای ما یگون چی قرض نیست سببش چی است سببش توالت در اومدن کودک ما یه سومون بود میگرفتینش یگون چی گرفتگی نیست کودک ما از اونجا که قرض باشه ای وطن دا کودک ما تشکیلی خوردگی نیست کودک ما کیف صفا کردگی نیست برای کودک ما حکومت پول دادگی نیست در بلیسه تولد چیدنش ده باز ما پول گرفتین رو که کودک تولد چید خب یا دونه پامپرس یا دونه نمیدونم من نکشه با کودک ما دادگی نیستیم چی قرضدار میشه ای کودک ما از حکومت امام علی از وطن کو قرضدار است که از ساختار امام علی قرضدار نیست شما ای را نام وطن گفته کودک را میبره حمایه امام علی را میکنی نه گروه اساسیاسیای پیتبول ها شما بازم بگیم که دست چی میکنین که همون از گریبان کمبغلا میخپین و برین سوال بتین دیپوتات چی بچت خدمت نکرد قانون برو وردن قانون خدمت پولاکی یعنی که همون خدمت حقش پولشه بگیم که
حکومت دا بازم حکومت دا میسپوری و بگیم که تو خدمت نمیکنی صاحب وایه بیلیت میشه. کدام ساغرای کمبغل توانایی را داشت گرفتیم فلان پول بردین او را کی داد؟ بچهای دپوتات. تو از کجا گرفتین؟ از کیسه حکومت گرفتین، در حکومت موندینش بچه‌تون را خلاص کردین. هر کاری که میکنین، من اگر رهبر باشم، من پرزیدنت باشم، بچه دپوتات یک سال زیادتر از بچه کمبغل خدمت میکنه. بچه کمبغل 2 سال خدمت کنه، بچه دپوتات 3 سال خدمت میکنه. بچه منصبدار 3 سال خدمت میکنه. من اگر پرزیدنت باشم اینمی قرار را قبول میکنم تو که برای بچه های کمبغل هوسمند کنم که بدونن که اینا بچه دپوتات میره 3 سال خدمت میکنه، بچه مون میریم اقلا 2 سال خدمت میکنه میویم. بچه های کمبغل در خدمت حربی اویلیگ میگیرن، بچه های دپوتات اویلیگ نمیگیرن. برای اویلیگ پدرشون بلند است و او اویلیگ داده نمیشه. خب بیاین که ما اینقدر حقوق دپوتات را پایمال کنیم، نه حقوق خلق عادی را. ما حقوق دپوتات را پایمال کنیم. در حالت بچه ها میروند. برای دپوتات را سوال بتیم و یعنی کافدرا گفتیم بهانه کردین، دیگر بهانه ها کردین. میدونستین که او چیزا فرزندای شما میتونه او دسترس باشه به فرزند شما را. یک دهقان فرزندش در او چیز دسترس نیست، نمیتونه دهقان، زورش نمیرسه، پول فلان پول. خب برای همه هر قانون نبروردیم برای فایده ختم بود. و محترم پیتبول ها کدامت خدمت کردگی باشیم ببرین خدمتاتون یک گفتیم گپو وک کنیم که تماشا کنیم گوش کنیم که خیلی بد خدمتاتون. عثمان اونا بلوگر است، من عثمان بلوگر میدونم، گرچند بعضا چیزایی بگیم که نه خیلی خطا میکنه. گپ در سر خطاگیش نیست، گپ در سر او است که او خطاگیش بعدا میفهمه و اصلاح میکنه، اشتباه میکنه و اصلاح میکنه اشتباهش. عثمان از نوارای پیشش اگر تا امروز تماشا کنیم بیاییم، از زمین تا عثمان تغییری بود. عثمان درد جامعه را گرفت، با طریق حج و با طریق دیوانگی کردن گرفت درد جامعه را نشان داد. کسی با سرود میگه، کسی با رامخیل حج گرفت برآورد نشان داد. فهمیدین؟ و امروز عثمان او بلوگر کناس امروز اساسیاسیون پیتبول تشکیل کرده. برآمد خیلی هم گفت کو لیکی عثمان ایتاری جودا نره دوستی عزیزم جورم ایتاری جودا ابسولوت نره. خیلی شرمنده نکه، اگر خیلی شرمنده کردنی باشی در نمخیل اساسیاسیون پیتبول ها میروند خیرات میکنن، حج روی میکنن و غیره کارو برگش نگیده. خیلی شرمنده نکه. اونا بگیم بلوگر است، اونا مردک است، نه شری نر است. اونا را بلوگر بگیم میشه و او پیتبول نیست. خوش نشه نری بگیم چیزی پیتبول ها. خب با نزدیکی نوارهای دیدیم که 25 سال در این وطن سرحد این وطن حمایت کردگی را خانه دادین. امام علی خانه را میتوه، سود جمهوری تاجیکستان خانه را از دستش میکشه میگیره، با سر بلند قرار میبره میگیره. سبب چی که سبب در خونهش ما کوارتیران شده. او خونه او است، او میتونه کوارتیران بشنونه، میتونه بفروشش، میتونه دودارش ده بته. او 25 سال خدمت کردگی است، حقش گرفتگی است. 28 سال حقش گرفتگی است. او چیکار خواه؟ او خونه ایستوچنیک دخود او است، میتونه کوارتیران بته، موش ده 1,500 2,000 سومون 500 سومون 1000 سومون بگیره تو که با گودکوش لقمه بته. او دیگه کار نمیکنه، او دیگه خدمت چکدگی است. پنسیه چند سم میتینه مکم بغل ده همون انسانی که خدمت کردگی است چند سم پنسیه میتینه. چرا ما مینوس ها را نبینیم که برای چی نمیروند؟ فقط میاریم
метем масъаларо мезанем дар сари болое ки ҷавоно ишиша метарсонанд уҷа мезана барои ҳамуна меравад не барои мезана не мо дар кӯчаҳо қадаре ки якдигарро мезадем гуфти ҳаму гапоку дар концлагери гитлеру тари намезаданд якдигарро яъне ки аз задан ҷавон наметарсад ки уҷа мерай мезананд ҷавон аз унижатса шидан метарсад аз унижатса шидан медонед чӣ қадар шумо унижат мекунед солдат ай военкомат ё ки аз аблава саркардагиш ки меқапан аз кӯча фалониё ча фалония апата фалон кунам мара язна бугу холата фалон кунам дар тамоми номуси бача мерен мерасенаш ҷавона дар ҷои ҷавон тарбия кунен мард тарбия кунен ки ҷавон дар ҳолати и калимаро шунавидан баъд бедор шавад хеле ку бидарона одама шумо ҷавона психически 2 сол фалония па фалониё ча апата фалон кунам апата фалон кунам дар кадом устави арбитон ҳамин чиз омадагӣ аст ки солдат қатъинам хеле рафтор кунем хоб як бор бире як бори масъаларо бибуроре ҳама одамое ки хизмат кардаген минусоша биген чӣ минус дора у хизмат чӣ минусо дора медонена ки барои чӣ намерава ҷавоно хизмат унижатса кардан гречка додан солдата ҳақша гирифтан плюс солдат касал шава аз кисаи худаш лечение мекуна даво мекуна дору мегира духтур биғалта духтурои ҳарбӣ аз солдат пул мега отата бугу пулроӣ куна очата бугу пулроӣ куна фалон дорура гирифтан дар кор аст фалон чира гирифтан дар кор аст дар дохили солдат командиро то ҳатто 1 сол пеш омадагӣ аз ё 6 моҳ пеш омадагӣ аз баъди аз ин рафтагиро бояд чумо куна вазифаи ӯ тура бояд гӯш куна тура бояд гӯш куна не ӯ бояд тура гӯш накуна барои чӣ ӯро гӯш мекуна ӯ бояд устава гӯш куна устав куҷода аст қонуни ҳарбӣ куҷост давай бизанен мо иҷа служит кардагем бизанен ёра давай отата бугу дар телефони ма пул партоя очата бугу дар ма занг биза очата бугу ки гапза телефони ма да пул партоя 20 сомон партоя 30 сомон партоя хонаи очат хонатон мерай биё майна бате 1000 сомон ма ҷавоб метам 3-4 рӯз хонатон дам ба бизнеси шахсии оилавӣ хонаводавиву ба бигем командиротон табдил метен солдат меравад 3 сол 4 сол гӯспанд ворӣ мекуна гӯспандои командирша ҳариятат гӯспанд доред хоб ё нодуруст аст агар ки шумо масъаларо мебардоред масъалаи аслиро бардоред то ки ҳукумат ислоҳ шава на ин ки ҷавоно аз тарс натарсанд хизмат бираванд хоб рафтан хизмат чӣ тағйир ёфтагӣ аст ҳичи ҳамое ки шумо дурӯғ гуфтем бурден задан нестӣ наи нестӣ авқото зурай рӯзои якшанбе ягон як модая бор ош метам рафтен оша сёмка карден ё намедонам исмоил боз спонсоритон кард ки частода ягон часта ош кунаву шумо бирен уҷара сёмка кунен қатъи солдатову то ма чанд сол дар вақти соҳаи ҳаму вазорати ҳаму чизи фарҳанг да кор кардагим да чанд сол мо ҳар ҳафта консерт додагем дар часто ба консерт шиками солдат сер намешава мефаҳмед намира мо ҳар ҳафта ҳар рӯз қариб консерт доштем ин час бира консерт бите часи дигари бира консерт организоват ки артистора гап занем як ташма будам ки доим тамоми артистора заказ мекардам биёянд дар часто суруд бихонанд бепул барои ҳукумат аст қанча бизана артист наёя суруд нахона дар уҷа медонед намира не ки аз ҳукумат пул ҷудо мешава аз ҳукумат пул ҷудо мешава барои ин коро киё мегиранд болобудагиё имзо мекунанд мегиранд тамом бирафт
کی او را تفتیش میکنه؟ کی پراورکا میکنه که برای کیفیت سالدات پول جدا کردن؟ نامی سالدات دا پول جدا میشود، نامی سالدات دا اوقات جدا میشود، نامی سالدات دا لباس جدا میشود. هم مایره کی هم بولوتون میگیرن میزننش شکماتون سر گفتی هم گپو با فرزنداتون ماشین قیمت بها میخرین، فرزنداتون در خارج میخونن با حق نمی سالدات، با حق نمی سالدات میکنن این کارا. بعد میگن چی با سالدات نمیه خدمت نمیکنه. اونا خونش از زدن کشیدن گرفتین 28 سال خدمت کرد خونش گرفتین. چند تا خیلی نشون بدیم. وقتی من در خوجا زندگی میکردم در پیش اونمو پرزیدنتیسکی گواردیا دشبه گفتن $60 پیش پارک در پشتی اوزل سویازدا خونه مامون نزدیکیش دا بود این طرف اوزل سویازدا بود خونه همون هم دوموی سه etaja da و پادز یکم دیم پادز بودم یکم پادز دا اونجا کماندیر زندگی میکرد یک کماندیر از دنگره بود نامش سایفلو بود نامش هم بگم تو از دنگره بود سایفلو بود نامش در اینجا دیم زنش بود یکم زنش در دنگره بود اینجا دیم زنش زندگی میکرد یانگم این زنش هم از هم طرفای خدمت بود اینجا دیم زنش بود خونش بزرگ بود اپتوی بزرگ بود خونش همه کماندیروی که چی دزدی میکنن چی سالارکای چاستا دزدی میکنن تانکاتون سالارکا ندارن چی اوقاتای سالدات دزدی میکنن گوشو را دزدی میکنن روغن ماکارون کارتوشکا پیوز خوبچه شوی دراز سالدات بیچاره را مجبور میکردن خونه کماندیر ده او دزدی را بکشه بیاره در خونه کماندیر بتپه خونه کماندیر میدرومادی میگفتی اپتو ویسکلاتی روغن کارتوشکا و پیوز و شکر نمیدونم همیتاری است ماشینای تاکسی هایی که میرفت طرف کلوب دنگره بالای تاکسی ها در قبچه و قطی کارتوشکا پیوز روغن ماکارون گوشت یانگم در اپتم سودا میکرد در بازار اپتم اپتاویکو مادای گرفته بردا میفروختن در بازار کیلو بای کرده میدونی چی خمه دزدیدن نمیدونی این چیزا را این حق سالدات نبود خوراکی سالدات نبودی من اون چیزی که شهیدش هستم میگم شهیدش تاکسی هایی بودن که کلینتوی پستایانش بودن که می اومدن از خونه تای دوم ده می اومدن آشکار بار میکردن بولوش ده محکم میکردن پلاتکا قطی تاکسی هم دوشنبه و خوجان رو میگرفتن در پلی تلی پول میداد که را تو خونه ما را بار بتیر چند اویله اکا دودار اما خوله امکشه یک انسانی که کماندیر کار میکرد در چاس همون زاو سکلات همون جوابگوی همون خروکه و همون چیزا بود سکلات در کار میکرد خب یک آدم که از این دشبهش هست پرزیدنتش که نمیگم دشبهش هست یک دشبه این قدر پرادکت را میورده تقسیم میکردن با پیلوس میفروختن پول کار میکردن بین کماندیر رو با خودشون میدونستن کدومیش بوری کیه چانس میشه و کی دبته بین خودشون تقسیم میکردن این حقی سالدات است چی تبلیغ میکنین چی شما جنایتاتون را تبلیغ کنین چی کنین پیش راشه بگیرین ببرورین آشکار کنین نوار کنین پشتی خیلی کماندیر رو نما اساسیت پیتبولو بگردین کیوانیو چیوانیو کار کنین ببرورین اوولید کنین نیارین صف نیست بگیم که همون کادر حربی نیست در اونجا امام علی صف از درن همش قریب از دنگره آوردگی است همش بولو نچالیگ از دنگره زم نچالیگ از دنگره زاوخوس از دنگره زاوسکلاتش از دنگره همه جای توچکایی که در کار است اونجا را
دنگره کنترل میکنه. دیگر کماندیرایی که هستن همو بالای سالداتو دا میگردن، همو بگیم که زود کماندیر زود دیگروش که نمو را میگیرن ایسوسو میگردونن تمرین میدرونن نمو دیگه وش دوستوب ندارن اون طرف ده. شبی درست سلیرکه میکشیدن بوشکو ده. در وقتی نمو چستی دشبی از این طرفش بنزین استانسیه است، لیتراکی بانکا قطعی میفروشه یا مایده که بنزین استانسیه است. تمام اینا چست سالارکا و بنزینش میگیره میفروشه. او از در کدام کماندیر دیگه داخل دوره، یعنی که از دیگر کس هست اون داخل دوره قطعی همون کار میکنه. پول نیروز همون سالارکای بگیم که چست هم میفروشه. مرحمت ما فکت شب میدونم که از چسب میبرورن در اونجا شب دروز این روزی دروز میفروشن، شب دروز میبرورن روزی دروزی میفروشن. مرحمت برین بعد برین تانکاتون دیزل نداره، سالارکا نداره که تانکا زوادی جوا بهتر سالارکا نداره. یگان تیرواگا شیده مونا برای برآمدن بعد دیگه دو بایشون در اسمون ای بچه چیکو کردی یا بچه چیکو کردی وای ماشین راه میبرویا 20 لیتر سالارکا دور زوادید میکنه میره 500 متر میبره میمونه. بعد دروغ میگه که ماشین وایرون شد. ماشین وایرون شدگی نیست. ولی با این زبچستای ماشین تکنیکا فروختن ای حساب نداره. ای چیزایی که کاروی که میکنن حساب نداره. لوبای کماندیر تبره ده تسه تزن داره. اویلیک شبابی 2000 سومون 3000 سومون اویلیک داره. 1800 2000 3000 سومون اویلیک داره. سه تزن نگاه میکنن. سه زن ابرا گردنوش تیلو شبین، کار فر شبین، دستوش تیلو شبین. یه برا ببین. از کجا از این چیز؟ کنش از حق سالدات میشه. ناموس کردن در کار است. ناموس پیتبول شدن در کار نیست. شما پیتبولن، بلوگر نیستن. شما پیتبولن، شما میلت میفروشین. شما ژوپای ممالی را زشته میکنین، نه میلت. شما را نمی تماشا میکردگی میلت خودش احمق است. شما دا پت پیست سکردگی میلت احمق است. هوزی نام میلت از شما پیست سکنه ببرویا براوکو. هوزی هم میلت از پیست سکنه نبینه شما را. شما امروز از پیتبولی خط زده میشه برای که در کار نمیشه. شما این دیستینی سامان امامعلی و بگیم نو اسماعیل برای نه پیتبولی تون در کاره، برای تبلیغات آوردن او بلوگر. ما تاجیکستان برای رکلام کنی آوردیم، نه برای رکلام کنی نبود. ما درگ نیستیم او را نفهمیم. شما او را برای سویت آوردین که چی کار کنیم، اساسیاسیای پیتبول تشکیل کنیم، جامعه خارج بدگی را مینه نشونه باید ما ای پیتبولو قطعی بگیم که جزیر کده بیستیم، کفته و توفته بیستیم. اگر ما ایران نکنیم 7 میلیون مهاجر در خارج است. اپوزیسیا دیگر او استینه را و در رسانده ایستاده است. اوجه طبیعت مهاجرا بگیم طرف شما لیتسای شما را دید کی به کیه چیه نه. اوجه مهاجرا دیگر تصمیم گرفتن، شما را شوم دیدن. امروز نه 4 پیتبولچای دیگر را گرفتین در دیگر جو ببروی نخورات کنین. میگم که ما با این پیتبولچای اگه مشکلی نداریم. برای چی من این نوارا کرده استم؟ برای میلت کرده استاده. میلت نشوه که پیتبولچو شما را زد شمارید کنن، مغزی سر شما را بنام خیر صدقه، بنام 4 تا شعر شیرین، گپای خوب شما را جلب کنن. این پیتبول ها را دیگر انسان ها بگیم که می آموزن چه خیلی شما را جلب کنن. ما که براتون شعر سرود نمیخونیم که شما را جلب کنیم. یک تشنور شالی گرفتگن در تیک توک شو گوش کردم موندم ای پیشم برومد زنکه
мега вазифаи ма ҳамин аст ки ма бояд тамоми ҷома мега нишон битам бачаҳода бигем ки звоношона кӯтоҳ кунам. ин вазифаи май мега. ма фахр мекунам аз ин вазифаам. кира ин вазифаро додагӣ аст? ки як бор тасаввур кунед, ки метавонад ин вазифаро ки як духтари тоҷика мега ки бибро мухолифо қати гап за ё бачаҳо қати гап за, дар бачаҳо намедонам байнои пота нишон бите, фалон ҷота нишон бите, ин чизора не ки записки бигӣ ки фардо случайно агар ӯ дар мухолифо қушида мона ӯ ҷавон, агар мо ёфтем сразу наворша мемонем ки на та занако қати бигем байни по мекарди, ин кора мекарди, тамошо мекарди. имрӯз Эмомали Раҳмон тайёр аст ки байни пои духтарои тоҷика қурбон кунад. имрӯз духтарои тоҷика беномус кунаву шумо қати запис куна бигира. ҳар як инсон қати ҳар як инсоне ки дар позитсия нестен, дар мухолифат нестен, як имрӯз мехоҳад шумо навор бигира. ҷавон на мардикор бозор да гаштаести ай пай зиндагӣ. Не ки ӯ меброя қати та гап мезана, фалон ҷоша нишон метад, та кайф мекунӣ, мегӯй ай бихӯримаш, ай бибинимаш, боку шикофакша нишон бите. ан ҳамиқа гапат баса запис мекунан, мегиран, мемонанд. ин ҳамиқаша. суратот қати, аксот қати, видеота мегиран, мемонанд. ҳами любой ҷода тара дидан та тарафдорӣ аз оппозитсия кадӣ, бигем ки аз ҳамун мушкилии худат ҳарф задӣ, гуфтӣ ки Тоҷикистон да зиндагӣ нест, қиин аст, азоб аст, мегиран, видеота мемонанд, мегӯянд ки ина и ки аст, мега ина бибинед. ин чор питбулчаи ҷакаки ки меҷаканд, ин айнан барои нами кор иёра мондагӣ аст. унав яктаи дигаш кокули тай манаш то ина иҷараш, ман навор дорам, агари ту чӣ кор дорӣ? мо гӯхат проблема Эмомалием, ту чӣ проблема бо мо дорӣ? дуруст аст? неки и питбулчаҳо да метан ки баъду наворора мега бимоненаш. Бимоненаш ин навора барои шуморо шарманда кардан. ки тина хеле як инсони беадаби, бетартиби, қати духтаро гап мезанӣ. неки намеган ки ӯ духтарҳо питбулҳои қанчиқҳои худшон ҳастанд ки тайёр мекунанд, то ки шуморо навор кунанд, то ки аз шумо нами як кутуакак навора бигиранд. барои ҳамон аз ина хел чизо о духтаро қатитон гап мезана, эҳтиёт кунед. шумо эҳтиёт кунед ки фардо бо оилотон вайрон нашавад. ё меброянд мекунанд, не ки фардо оилотона вайрон мекунанд. ино барои инора як давлати беномусӣ дар кор аст. агар ино номус медоштанд, агар ино боварӣ ба худошон медоштанд, ҳукумати Эмомали Раҳмон мебромад депутаташ дигараш дар ин ҳами ҷомада дар конфронс дар як давлати озод мо пешниҳод мекунем ки бишинем суҳбат кунем, барое ки иҷозат надоранд суҳбат карданда, ё ки бигем ки ҳамон далел надоранд, факт надоранд ки қатъи мо биброянд гап зананд. мегрезанд, ҳақорат мекунанд. шатто, стили шаттогӣ, нами қанчиқ, шатто проститутка. ино қатъи гап зада намешавад, ино қатъи масъаларо монда намешавад. инами чӣ блогерҳое ки чӣ питбулҳое ки мебинен, инами меброянд дар тиктокерҳош ки имрӯз питбулҳои тиктокер ҳамаро газида мегарданд, сагошон ҳами ҳақорат алалала. инами депутатош инами аҳволам ба худо қасам. ба бисмилло мегум депутатош инами аҳволам. тарзи сухан кардан надоранд. масъаларо меёрӣ мегӯӣ ин мушкилӣ ҳаст. ака ира ҳал кардан дар кор. мехӯза мега ин мушкилӣ дар Россия аст, ин мушкилӣ дар Ҳиндистон аст, ин мушкилӣ дар Хитой аст. ма дар кор надорам дар дигар давлат. Тоҷикистон дар ира ҳал кардан дар кор аст. мефаҳмед? барои ҳамон бигем ки инами мушкилиҳое ки ҳаст, солдатҳо хизмат намераванд. мушкилиро бартараф кунед. мушкилиро бартараф кунед, мераванд. ки намерава? мерава. бачаҳотуна 3 сол хизмат эълон кунед, бигем ки бачаи ҳар як депутат 3 сол мерава хизмат мекунад. бачаи камбағал 2 сол хизмат мекунад, бачаи депутат 3 сол хизмат мекунад. на ӯра хонданаш спасад мекунад, на дигар чиз спасад мекунад. фарқ надорад. мембра мерава 3 сол хизмат мекунад. ҳимояи ватан и ватан аст. тамом. и не подлежит, гуфти ҳамун гапо,
Ни один разговору, ни один суду, ни один чида. Ватан, ватан аст. Чӣ хеле ки дар сари камбағало бор мекунед. Анам хел дар сари фарзандои хитунам биброред бор кунед, брава хизмат кунед. Ягон бачаи депутатат хизмат кардаги нест. Ба номи ки мо 2 сол чида? Военни кафедра хондагиям. Военни кафедрати гречка хурдаги нести. Хонди маладес. Не ки гречка хурдаги нести. Ранги саграи камбағал бори. Я бор бура қатори саграи камбағал сар қати бихез. Бдав гречка бихи. Трам яду бора паво чата даруҷа ҳақорат кунанд. Шумо фарзандотона роӣ кунен депутато ҳамин ҳақорат гум мешава. Барои чӣ? Барои ки дигар намешава депутат ҳақорат кардан. Фарзанди депутата, фарзанди бигем президента, набераи президента аз киҷо дигар ҳақоратҳо мешава. Барои ҳамон шумо роӣ кунен бачаҳотона. Ба сари баланд роӣ кунен, натарсен. Шояд ҳадди ақал ҳамин чиз сабаб шава ҳақоратҳо гум шава. Мисол баъд мегӯянд чӣ ба бачаи депутат ҳақорат намекунӣ, мара ҳақорат мекунӣ. Ё бачаи депутат дигар мегӯяд ки ҳақорат накун дига иҷа. Очаи сивитояй давай. Очаи чизоро ҳақорат накун. Шояд ҳамао бадман кунанд ҳамин ҳақоратҳоро. Ҳамин дашноморо, ҳамин таҳқироро, ҳамин чизоро шояд бигем ки ҳамао манъ кунанд. Рӯиш кунед. Бачаҳотона роӣ кунен ягбор. Депутато, вазиро, Эмомалӣ, наберота роӣ кун. Чанд қа авлод дорӣ? Я наберат хизмат кардагиай барои ҳам ватан. Я авлодат хизмат кардагиай, намедонам дуртарин авлодат. Ягонташ хизмат кардагиай бачаҳош. Ягонташ хизмат кардаги нестанд. Яке дуртарин авлодат фақат гӯшти кавк мезана айшоти давлат, айшоти миллат. Ва мегам ватана ҳимоя кунен. Ё қарзи ватанай ҷавон мард мерава хизмат мекунад. Пас шумо матон занакин. Чӣ хел шумо ҷавонмардоро дар болош ҳукумат мекунед? Чӣ хел? Ман бошам, ман медонам чӣ хел биравам хизмат кунад. Ҳилаш ҳамиё. Хоб ҷавон аввал оилаша биомӯзен. Шароити оилаша биомӯзен. Зиндагиш чӣ хел аст ӯ ҷавона? Чанд сум моҳона расход дорад дар хонаш? Вақти ӯ ҷавона мегирен мерен, ҷавон нонтеи хонашонай. ваъдаҳои дурӯғ доден коме хизмат кунад, участка метем, замин метем. Шумо фақат миллат кидат карден, ҷавон кидат карден. Ҷавоне ки хизмат кардагиян, моро ҳамамон хизмат кардагием. Хештаборо ама. Лекин ҳамон ваъдатон дарафта хизмат кардаги ҷавоно кадомиша участка доден? Кира доден? Замин метем хизмат кунад. ҳамара кидат кардем. бачаи холаи ма дар хизмат будам замон. холам худораҳматӣ аз дунё гузашт. фарзандча иҷозат надодем брава дар гургаму охирон бигем ки дар қавр мондани очаша иштирок кунад ҷавон. очаш мурдагӣ аст. иҷозат надодем брава. Не ки Эмомалӣ Раҳмонов фарзанда набераву депутато гӯшти кавк зада дар ресторан пистолетпаронӣ мекунен, одамкишӣ мекунен, мастгардӣ мекунен, мерседес суворӣ мекунен, БМВ суворӣ мекунен, охирон мадол феррарио сувор мешен. барои Исмоил раҳора мебанден ки Исмоил блогерш қати кайфу сафо кунаву биёра совет бигира аз ё ки чӣ хел кунем мардума адурачт кунем, ба кадом тариқ чӣ хел блогеро метавона адурачт кунад. ол пага бозиҳо мемонанд барои шуморо, мошино мемонанд барое ки шуморо ҷалб кунанд дар уҷа иштирок кунен. инайда подписатсияка айфонот метаҳанд. вор ҳамара спонсориш Исмоил мекунад. Не ки ҳамун пул даку солдату данон наметаҳанд ки солдат брава ватана ҳимоя кунад. либоси ҳарбии солдата бира бибин дилат месӯзад. Афғонистон аст. Айнан ҳамин масъалаи ҳарбишда
либоси солдат ча бибин, американский форма дорад дар танаш. Полный рост гуфти амга бу бранжилет, васкат, полный вооружен, зебоги формаш ҳаме бини ҳавасмандат мекуна. Солдати тоҷик ҳаме бини лавои кашталиш кашол чап чирк задагӣ ӯ формара пешаи се поколени дига хизмат карда тамом карда ба ӯ форма военный билет гирифтагиам ба ӯ либос се поколени военный билет гирифтааст. И чорум ҳамра пӯшида бояд военный билет бигира. Лавош кашол, патинкаш пошта кашол, бечора ӯ хизмат асту. ӯ кадомеро ҳавасманд мекуна ба уҷа рафта. Бегаҳ меяд дар казарма даррас ларзидагӣ хинакида мемезаи хинакира. Случайно бихеза туалет бирава бо вош мезанани ракети чӣ мехези раҳ мегардидар шави. Зулм аз тарафи Эмомалӣ, зулм аз тарафи худи солдато болои якдигар офарида мондагиан ҳамун зулмайнам хеле ки бизанаш, битарсонаш, чумош ки наски бушу. Стиральни мошина надорад частотон. Частотон стиральни мошина надорад. Солдато ба дист наски мешуванд. Наход шумо мардака барен як 6 моҳ пеш омадагӣ аз ӯ бигира ӯ мардака чумо кина ранги арӯс кина дар дуруни часп. Наскиёи ӯра бушува, турсуки ӯра бушува. И западло нест? Барои мардака западло нест? Турсики ҳам мардаки дигара шуштан. И мардак западло нест? шумо ҳаму гулако холахолабозӣ мекунанд ку зани шавҳар. Хизмати ҳарбитон ҳамо аст, холахолабозӣ аст. Зани шавҳар аст. То омадӣ ту бояд нав 6 моҳ хизмат кардагира ё 1 сол хизмат кардагира ё 1.5 сол хизмат кардагира бояд ту бураи турсикша бушӯй. Барои чӣ? Барое ки ӯ худаш чумо буд, турсик шушта буд, абидашай ту гирифтеса бояд ту турсики ӯро бушӯй. мефаҳмӣ намера? Вақте ки командиро, вақте ки устав, аммо устав ки нест, командиро дуруни худотонда устави оғилӣ ташкил кардагин, кӣ мерава хизмат мекуна? Хоб мара бигам ман мегӯм намекунам хизмат. Барои чӣ? Барое ки ӯ ҷамъ мера 50-60 нафар мисли қанчиқ ҷамъ мешаванд, тра мезананд, бабо мегӯяд ки бизӣ ту бизӣ мекунӣ ту бизӣ. ай даҳани авлодат шумо 50 нафар шумо чиен ма биз бошам? Шумо мардакен омаден талпавои болои сари ма. 30 нафар 20 нафар омаден, шумо мардакен. туф дар рӯи ту ори мардакӣ 20 нафар дар сари як нафар биёй боира бигӯй ту бизӣ. Ту бояд наскиёи мара бушӯй. Мешӯй турсики мара. Намешӯй мезанемат. Ба зулм мегиранд, як ҷавонмарда ғурурша мешкананд, мисли арӯс мекунанд, турсикшувакш мекунанд. Дальши ӯ аз ӯ солдат шумо чӣ умед доред? Ман барои нами мисол гирем намерам инами чизда ки ман бирам турсик бушум, ман бирам наски бушум. хоб ё точно ман ягон касам мекушем, ё ягон кас мара мезананд, мекушанд талпавой. барое ки ман намекунем и кора. бидронанд хичона намекунам. майуда мен бирим ё мекушем ягонташа. халос инами раҳ дора. ё ма мекушем ё мара мекушанд. Не ки ман ӯ кора намекунам. масъаларо диден муҳтарам бизогеро, муҳтарам питбуло. агар ки шумо навор кардани ҳастен, таблиғ кардани ҳастен, аввал инаи камбудиҳоро бирорена, нишон битен ба намо пешвотон, пешвои муаззамтон ва инаи камбудиҳоро аз ин байн бибаранд. хизматама мерава хизмат мекуна. ҳоҷат дар ӯ нест ки ту бирай кӯчаода оши солдата нишон битӣ. ина ош хӯрдести хизматат чӣ хелай солдат? ина чанд қашид хизмат кардӣ ку нақл ки дар иҷа? ӯ бечора бишина тариф тавсия куна. не камбудиро аз байн барен, ҷавоно мераванд хизмат мекунанд. як ҷавон нонтеи хона ҳаст, пас пакау 2 сол барои шумо дар кор аст,
маблағи муайян ба отай ура ҷидо кунен ба очай ура ки то ки ӯ биравад. ҳозир айни ҳамин замонда бисёр оилаҳо ҷидо шидагиянд. хеле ба ҳам сабабе ки эмомалӣ раҳмон офаридаги шароит қатиб бисёр оилаҳо ҷидо шидагиянд. ҳам хел аст. аксар ҷавоно қатиб модарошон аст. яъне ира хизмат мебарен, модари ӯ дар нонтеҳ нест. мефаҳмӣ намира? модари ида нонтеҳ нест. бояд як одам пеши модарашда боша я мардак. ихидишна мардаке аст ки модараша нигоҳ мекуна, нон мета, ҳимоя мекуна ва модар ира танҳо мемонед, ура мегирен мебарен барои хизмати ватан гуфта. нафақа ки мета модари ида? ҳеҷ ка. ҳеҷ ка намета. ё куна модари аробакаше ки дар ароба гудакоша гирифта қоғаз чинда гашта, ина бача дора онамо. баъди 10 сол бачаи амра хизмат мебарен, 12-13 сол. баъд ози 5 сола бошага 10-12 сол баъд хизмат мебарен бачаша. не ки ӯ дар дуруни ароба калон шидаги аст. аз ҳукумат ҳичи гирифтагӣ нест. кайфа исмоил кадаги аст, кайфа наберои эмомалӣ кадаги аст. не ки бачаеро мехапен, аблава мекунем, бо хизмат мебарем. қарзи ватан мегӯен дар гӯши ӯ рафта. ватана бояд ҳимоя кард. ӯ бечора дар дуруни ароба калон шидаги, ӯ задагии ватан там трам ватана хӯрдагиё бирава ҳимоя кунад. дар нони нахӯрдагӣ платит ки ма пули об ма додагием, пули нон ма додагием, пули зиндагӣ ма додагием, пули свет ма додагием, балинсада касал шидам пул ма додагием, фарзандо касал шидааст пулша додагием, туалет рафтагиянд, нем бозор мераванд, любой ҷо мераванд, туалет рафтагиянд, я сомон пули туалет чуна 50 дирам я сомон додагӣ ҳастам. ҳатто ки бачаи ма бепул кагӣ нест дар ватан, медоне намера. шумо пулша гирифтагия. шумо конститутсиятона фурӯхтен, ватана фурӯхтен, мо платит кардем, зиндагӣ кардем дар уҷа. мо аҷа ягон қарздор нестем. ягон қарздор нестем, реально. шумо мардума метарсонед ки тағйир мешавад, дигар мешавад, дигар мешавад. ина афғонистонам ҳам хел метарсондан, як гурӯҳ чизо фарзандои мардума мебурдан хизмат мекиштан, қурбонӣ медодан, фарзандои худшон дар аврупо ва олмон кайфу сафову зиндагӣ мекард. ягонташа бачаш мурдагӣ нест. бачаҳои камбағал барои ватан мурдан. о ана толиб биёя шуморо икор мекунад. мо зидди толиб меҷангем, зидди толиб байнами меҷангӣ. охи чӣ меҷангӣ? хоб ина толиб омад гирифт, ҳамаш грех рафт. зиндагии мардуми афғон бо ҳамо зиндагӣ аст. ҳеҷ тағйир наёфтааст. похре нестай толиб гирифту ватана. фардо бигиран афғонистона толибистон эълон кунанд. какая разница аст? ҳаму камбағала зиндагиш, ҳаму зиндагиша, ҳаму аробакашиш, ҳаму бигем ки ватанаш, ҳаму замину, ҳаму хонаш аст. уҷара номуш толибистон мешава, афғонистон мешава. чӣ фарқ дора? шуморо фаҳм мекунанд то ки моликияти худа ҳимоя кунанд ҳукуматдор, на ин ки ватана ҳимоя кунанд. куҷо шидан грехтагиёш? пула гирифт омад, нимаш дар тоҷикистон, нимаш дар аврупо, дар амрико хонаву дар виллао харидагӣ будан, ба пуло омадан кайф кардан, поҳошон дроз зиндагӣ дорад. чандин заводои хориҷиро саҳмша харидагиам пулша дода, ҳозир зиндагӣ доранд дар инҷа, кайфу сафо карда. мега ятиш ватан мега? бибиро ватана ҳимоя кардан дар кор мега? кадомиш мега? ҳеҷ. аз он ҷумла эмомалиам ҳамин аст. мо шуморо ватан мега, ватан мега, ватан мега, пеш медрора, мекиша, фарзандои худшон кайф мекуна, мо гречка мехӯрем, азоб мекашем. ва ина питбулошон мебурӯянд, ахраниятшон мекунанд, бузогерошон ахраният мекунанд, шуморо таблиғ мекунанд, шарманда бигем ки мебара дар номи ҳол аҳвол метиқа, наски мешӯен, якдигарита таҷовуз мекунен, ҳақорат мекунен, якдигарита чумо мекунен, заиф мекунен якдигаритона. ино кайф карда мегарданд дар инҷа. рӯзе ватан тағйир биёва, ҳамаш мегрезанд мераванд. барое ки ту ҳамин рӯза кайф будан, дальши кайфшона мекунанд зиндаги пулошон қатӣ. ғариб ту мемонӣ, ту бо ғариб мемонӣ. ту мемонӣ, унав ватан мемонад. иёда ватанам дар кор нест. ку афғонистона зилзила зад, и ватандӯсту миллатдӯсто пул додан, ёрдам додан,
تریلیارد افغانو قطعی افغانستان قطعی زندگی میکنن در خارج. پول دادن جدا کردن پول. نه. و اونم کم بغلا بین یک دیگرشون پول جدا کردن. اینو درست است. البته درست است هموطنم. برای همو در این بزرگرها این پیتبولو هستن. اینو بگیم برای میلاد نیستن اینو برای منفیت میلاد نیستن. از این پیتبول ها آگاه شین. ادپیسات سکنین از کانالشون. ببروین. پول روز ببروین. اگر شما مردم باشین، اگر شما آینده خود فرزنداتون خواهین، از کانال او پیتبول ها ببروین پول روز. پول ادپیسات سکنین ببروین برین. دروغ است. شما را فقط فن میکنه، فریب میکنه. انا ما کینو گرفته استم. انا ما تاریخی سامانی میگیرم. 6 سال میشوه تاریخی سامانی میگیرم. انا ما این تاریخ کده استودم. انا شعر میخونه، دم آیت میخونه، دم گریه میکنه. خواه دیدم ما مرده بودم در خواه. ما پخری نیسته. من همون تاریخ خواه دیدگی هستم. چند خواه میبینیم مردم. من همون از این خیلی افیریست ها، از این خیلی انسان ها دور باشین هموطنان. مایلی ما را طرفداری نکنین. نیکی خودتون هم قربانی نکنین. در مفتونی و نشین، مفتونی سخناشون نشین. من میگفتم که ملاگرهای ما اینا مسلمان نیستن، اینا فایده به دست میارن برای نمو شما را روزی دراز در مسجد گریه میکنن، نالیش میکنن، دروغ میگن. دروغ. اینا یکی از همه جمله همون امنیت تیار میکنه، امنیت یا را کنترل میکنه تا که بگیم شما را از مسلمانیتون استفاده بره. گوش نکنین اینا را. اولو جکاشون هم دروغ است. اینا برای منفیت هستن همش. برای شما را ضعیف کردن، زیر حکومت داخل کرده تا که امام علی بدزده و شما خب کنه. این شما را افسون کنه. نقلی نمیدونم او صحابه گیش نبود، اوی نه گیش نبود، دوری صحابه دوری ما نیست. صحابه گیش نبود نباید ما گیش نباشیم. اینه ای وقت ای دوری ما. صحابه در همه توقت میکرد. مایلی توقت میکرد. زمان هم خیلی بود توقت میکرد. در این زمان اوزی میبود توقت نمیکرد. اوزی میبود شمشیر هم میکشید. امام علی را گفت همون گفت در همون قفاش نوک شمشیر چه میزد. حاضر میبود هم صحابه. حاضر اگر در همین دور امام علی میبود بر وقت کلاه امام علی را گرفته بود. ریال نه. ای پوچوش کشول کرده بود صحابه. میگو وجه چیکو کردیستی؟ چی به ملت خیلی احوال داد؟ چی به امت در احوال؟ چی به مسلمان در احوال؟ بچه‌ات قطع کار فردوری. یه بار همین میشاله بیارین. صحابه او زمان دیگر همه خیل بود. صحابه هم گیش نبود. قطارش خلقش هم برای چی صحابه گیش نبود؟ برای که ملت گیش نبود. صحابه نمیخورد. نمیدزدید از ملت بخره کیف صفا کنه. یه بار مقایسه نمیکردین کوئی چیزو را. یه بار نمیگفتین صحابه باشه چیکار میکنه. امام رای پوستی کنش دایره میسازه. صحابه میبود اگر روزی هم کارا میکرد. شما ضعیف میکنین فقط مردم ضعیف میکنین. من میگم ای مردم ضعیف نشین. فکر شما را بازی ندارن. شما سمستایت فکر و تصمیم گرفتن یاد بگیرین. من را 100 بار میگم. شما دا 100 بار نمیگم میگم. مایلی مرا طرفداری نکنین. مرا فقط گوش کنین. چیزی که از ما برای شما باعث قبول است نمیشه قبول کنین. خودتون غلام کردنی باشین برین در همون قچاقی بگیم اونمو پیشت سکنین و روز دروز رولیکاشون قطعی شما را مفتون کنه. ببرو را دخترا را کنی دخترا را نشان بتن. اینا بیا ما شما اینترویو میگیرم. شما چی داشتین؟ اوش با گریه کردن مودش داشت. با عذاب کشتم. مرا اوتا مرد. بعدی بردن اوتا ورشمم. ظلمم. برا. ما هیچ کانا نشون ندادم. درد علم ما. چی اینترویو دادستید؟ چی کردستید؟ در دنیای اوتایت مرد. در دنیای عذاب کشیدی. بیا برمی کم بغلو را عذاب شنیشون بته. بیا بریم
چیکار دیستی چی اینترویو است بوش ما قد کودکم چی داشتم من نگاه نکرد من نان نداشتم من دگانم دست گرفتن چیکار دیستی من نخرین زندگی در کار است ترا دست گرفتن ترا اوتاد مرد مرا اوتام مرد مرا کم مرد اوتام مرد چی اینترویو است چی دو دیستی این همی خیلی ها را جلب میکنن این همی برنامه ها هست که مثال مردم هم خیلی تروگت سکنین گریه کنن بعد این همی شما تماشا میکنین کیف کده او را یکی او عذاب کشیده بود خودت عذاب تا قفات بگرد نگاه که از عذاب او دا بتر است 15 سال میشه دادرین چقری و شکاتور اسفالت کافل لوی راستوار گشتستی زندگیت ایو دا بتر است ما با خدا ما نشون ندادم هیچ کده ما در رو دارم دتا اینجا میشه خودم رو میخواندم که اوچام نبینم برای اوچام برای همون ما در اینترنت میبرم مردم تا خباو نشون میدم که مردم مرا کو خیال بکره خیلی ترون دامه رو بولچه تب تیاکا چشمامو تو کنم من نشان بدم خود با مردم تا خیال بکرم با اون دامه خشباختم یکی دامه دوران مردم ما بدبخترین انسان هستم در این دنیا ما یک اوچام خودم نان دادم اوچام اما اوچام نشان ندادم همین زندگی را هر گم میدرم اوچام میگم بچم چی خیلی جیگرم ریش میشه نیکی اکتیوری خوندگی هستم ده اوزر لبای نقشه بازی میکنم اگه اودم اکتیور اودم اکتیور بگیم که هم خیلی تغییر میو اگر در حالتی که یگان obraz da داخل شد ما همراه کوتو اکشه دتا دیدم سه تا دیدم کوتو همین حالتی که اگر هر یک تاشه obraz شه بگین که کدام نمود گپ زدن چی کارو کردن چی خیلی گریه کردن چی خیلی اموسیا داشتن رنگ روشونه چی خیلی میکردن ما همه همراه هم که تاچ و تاچ بگیم که چیکار میکنم نشان داده برای شما میتونم که همون حالت دا بدرم همون حالتی همون را نشان بدم یعنی که امروز اینا بینمی چیزها شما را چیکار میکنن شما را مفتون میکنن و فن میکنن شما را جلب میکنن مغزی سرتونه زندگی همه ما و شما سیاه ترین زندگی است کیف ما مالی کدیسته میدونی نمیره خونه تو نبود باشه که سرتون بلند باشه ما تامو دابت بعدی بوداری تام زندگی خیلی عذاب کشیده میگه گویا که دیگر انسانو کیف کردن همین یک اونمو بلوگر عذاب کشیده است یا اونمو ارتیست عذاب کشیده است باور که عذابویی که بعد همین حکومت دوری امامعلی مردم تاجیک کشیدگی است خر تری عذاب کشیدگی نیست هر یک تاتون همین عذابو را گذشتگی خونتون بود باشه هموطنای عزیزم سربلند باشین دیگر خودتون میدونین بگیم قضاوت در دست شماست میتونین بیستین پت پیشت کنین شما را آیفون داده پت پیشت میدرونه دیگر نمی شیطانی قطعی شما را در سایتاشون پت پیشت میدرونه تا که شما را نمی خیلی اخمق کنه کوشش کنین با همه آیفون پت پیشت نکنین کردین هم بعد آیفون گرفتن پت پیشت کنین برو خلاص پول نیروز من سوید میتم از کانال های بزرگیر هایی که شما را میکشه بغلامی میبرد پیشت سکنین خونه تو بود هموطنم سرت بلند بود همه وقت در هر جا باشی تقدیر ما و شما در دست ما و شما است ما و شما را میتونن با تقدیرمون بازی کنن غلام کنن اگر که ما تقدیر خودمون در دست اونو بسپاریم نه که اگر ما تقدیر در دست خود بگیریم گوش نکنیم بگیم هوی بخایجا هایتالی کی تایجا اومدی هایتان نه هویتان نه چلمتان نه تو بلیا دوردان نبگو ات پیشت سک پارتوش ما یگان تایمون دیگه پات پیشت سنا میکنم من همش ات پیشت سک کردم کدامی طرفداری من مخلصی ماست ات پیشت سش کنیم
саломат бошам ватанам.